Onda je ta strana. Ovdje malo cilj, autobusom cilj, što napraviti. Briljantan centaršut na Blagovića Ljamčevski, kako što samo to i zna evo mak futbolor. Vnimavajte kako je jedan futbaler koji što Ljamčevski izvoreden volej odbrani Gačevski, на odbijeната топка, го odbrani обидот на Китановски, но не веднаш потоа реализацијата на Felicereale! Schemari večno, che se so te